حکایه شیرعلی موسی قرض. حادثه ای که 30 سال قبل پدرم پیشگویی کرده بود و من انتظارش بودم، آخر ماه می سال 1998 به وقوع پیوست. همان روز مرا گویا ارواح پدرم به دهه آورد. شب قبلگاهم را خواب دیدم. گویا در خواب نازم صدای زنگ در بیدارم کرد. در را گشوده در جایم شق شدم. پس در پدرم ایستاد. در سر طاقه چارگل، در تن کرته و شلوار تازه و آزاده سفید که سالهای آخر می پوشید، ریش و موی لبش زیبا قیچی زده شده بود. چشمان خوابالودم را به کف دست مالش دادم. چرا حیران ماندی پسرم؟ مرا نشناختی؟ شناختم. چی حال داری؟ خوبم پدر. میبینم که خوب هستی. خبر نگرفتی؟ خواطر شدم اون زمان. من؟ چرا مرا خبر نمیگیری؟ کار و بار، زندگی. صبح خوابم را به آب گفتم و خود را سرزنش کردم. سپس به اندیشه رفتم. رمزی را در این خواب احساس نموده قرار دادم که حتما به دهه میروم. بعد زیارت خاک پدر، خار و خس اطراف آرامگاهش را چیدم و رفتم. سپس در گوشه نشسته آیت قرائت کردم. گورستان در تپه بلند جای گرفته است. از اینجا دهه چون در کف دست مینمود. من قفس سینم را گشاده چقر نفس میگیرم و حریصانه به دهه مینگرم. نگاهم روی بامها به پرواز میآید. ایام کودکی من هر بهار در بام خانه‌مان لاله خسک میروید، اما عمر آنها دراز نبود. زود خزان میگشتند، ولی به من چقدر شادی و سرور میبخشیدند آنها. من هیچگاه نمیکندمشان. حالا هم بامها فیرپوش و تنک‌پیچ، دیگر لاله خسک‌ها نمیرویند در روی بامها. در دهه حیات جوش میزنند. هیچ کس بیکار نیست. همه مشغول کار و بار خود. بچه ها دو و تاز میکردند، میافتیدند و میخیستند و گریه و خندهشان به گوش میرسید. مرغان فریاد میکردند. گاوها معاص و سگها عکاس میزدند. یکباره احساس پزمانی و یأس در دلم نشست. بریقت آمدم و در چشمانم اشک حلقه زد. ناگاه گریه و غوغای بچگان رشته اندیشه هایم را برید. اشک چشمانم را زود پاک کردم. دیدم که بچگان به هیاهوی ولوله جانب کوچه پایان دهه میدویدند و کنده صدایشان به گوشم میرسید. تماشا، جنگ، در خانه تقای. آهسته از جا برخاستم و بار حزن و اضطراب سر شانه‌ام خود را به خانه تقای رساندم. نزد خانه او آدم بسیار جمع آمده بود. نوروز پدرش تقای را تیله میکرد و داد میزد. برا گم شو. آوازش پر از غضب، کین و نفرت بود. از این بی‌حرمتی دلم سخت به تپش در آمد و به بدنم عرق سر دوید. خدایا، خوابم یا بیدار؟ نه، این اثر خواب و رؤیا نیست. منظره است که در بیداری میبینم. آره، واقعیت است که آن را 30 سال قبل پدرم پیشگویی نموده بود. مرغ خیال مرا 30 سال به قفا بود. بهار سال 1968 بود. من 14 سال داشتم. کاری شد که هیچ چشمدار نبودم. تقای پدرش تیشه را از خانه راند. پسرم، من به کجا میروم؟ آخر دیگر جای رفتن ندارم. زاری میکرد پدر. به کجای میروی رفتن گیر؟ 4 طرفت قبله. من دیگر به تو کاری ندارم.
падар зор зор гириста худро ба пеши пои тағой мепартофт. тағой гӯё дилаш аз санг бошад, падарашро тела дода аз дарвозаи ҳавлӣ берун кард. падар зор зор гириста худро ба пеши пои тағой мепартофт. мардуми ҷамъомада худоё тавба ин рӯзҳоро ҳам дидем гӯё гиребонашонро медоштанд, аммо касе дахолат кардан намехост. гӯё дар театр бошанд, бо шавқу завқ тамошо мекарданд. аз ҳайрату тааҷҷуб мехкӯб шудам, дар ҷоям гӯшам ғуввас мезад, чеҳраҳо хира менамуданд. аз даҳ шав гуфта дод задани тағой як қад парида ба худ омаданд. якбора хуни ҷавониам ҷӯшиду дилам ба шӯр омад. қадам бардоштам ки падарам аз бозуям дошт. аз ҷоят наҷӯм. чаро ин қонун аст, оҳе кашид ӯ. чӣ хел қонун? қонуни абадият. 30 сол пеш ӯ ҳам падарашро ҳамин хел аз хона ронда буд. амаки теша бо қомати чангзадаву ашки чашқатор пойҳашро ба зур кашолакунон деҳаро тарк кард. касе ба танаффур гуфт сазои сараш. сарам пури савол ба хона омадам. ҳама корро яксу гузошта ба саволу ҷавоб гузаштам, аммо бепосух мемонданд онҳо. ота, оё Наврӯз падараш тағойро ҳам аз хона пеш мекунад? зинда бошӣ мебинӣ, писарам. дар посухи падар оҳанги норозиёиву эътирозро эҳсос карда лаб фурӯ бастам. дигар ҷуръат накардам, ки ба ӯ суоле бидиҳам. мактаби миёна, донишгоҳи тиббиро хатм карда, дар беморхонаи қарияи боло ба ҳайси ҷарроҳ ба кор шурӯъ намудам. рӯзе бобои Асрорро дар ҳолати хеле вазнин ба меморхона оварданд. ман ӯро ҷарроҳӣ карда аз дасти аҷал раҳонидам. писарам, ту ба ман умри дубора бахшидӣ. вақте ки ба по хист, гуфт бобои Асрор, бар падарат ҳазор раҳмат. сипас аз гап баромаду сирри бетарафии ҳамдиҳаҳо нисбат ба тешаву тағой бароям ошкор шуд. агар гӯям забонам месӯзад, нагӯям ҷигарам. аз сина оҳи бедарде кашида гуфт бобои Асрор ва пас аз хомӯшии тӯлонӣ идома дод. аз нақли падарам 17 сол пеш аз инқилоб Табар ном ҷавоне ба деҳаи мо мардикорӣ меояд ва бо писари бобои Ашур Сафо унс гирифта аҳди дӯстӣ мебанданд. зимистон фаро расида ҳаво сард мешавад. Табар ба Сафо мегӯяд ки сағира аст, ҷои рафтан надорад. дили Сафо месӯзаду падарашро розӣ мекунад ки ӯро ба хонаашон роҳ диҳад. Табар ба хоҳари Сафо дастдарозӣ мекунад. Сафо ордро гирифта мехоҳад сари Табарро аз тан ҷудо кунад. хоҳараш Бунафша мегӯяд ки агар ӯро кушӣ, ман ҳам худро мекушам. айби ӯ нест, ман ӯро дӯст доштам. бобои Ашур ночор духтарашро ба ӯ никоҳ карда медиҳад. пас аз чанд сол Теша ба дунё меояд. соли 1926 дар деҳа артел ташкил мешаваду Сафоро сардор интихоб мекунанд. пас аз 2 сол Сафо ногаҳон аз дунё мегузарад. ба ҷои ӯ бародари ман Аброрро сардор таъин мекунанд ва соли 1930 артел ба колхоз табдил меёбад. пас аз чанд рӯз бародари ман ҳам ногаҳон вафот мекунад. асрори марги Сафою Аброр пинҳон мемонад ва ба дили баъзеҳо тарсу ҳарос ҷо мекунанд. аз ин рӯ касе ин вазифаро қабул намекунад. танҳо Табар мегӯяд ки ман раис мешавам. ҳамин тавр ӯ раис мешаваду деҳаро ба майдони бозиҳои ҳарроми худ табдил медиҳад. солҳои 1937 чандин нафарро аз ҷумла бобои туро ҳам бою муллою душмани халқ гӯён ба Сибир бадарға мекунад. соли 1938 писараш Теша курсиашро ишғол карда худашро аз хона меронад. инак қонуни абадиятро бо ду чашми сарам дида истодам. алҳол Наврӯз ин қонунро намефаҳмид, қабул намекард. бо ҳамон сангдилие ки падарашро ронда буд, қиблагоҳашро аз хона меронад. хуршед
چهره زیبای خود را پس پرده ابر کشید تا که سنگدلی و بیرحمی فرزند آدم را نبیند و نسوزد. چهره پسر چون انار سرخ بود و از چشمانش آتش قهر و غضب و نفرت جوش میزد. چهره پدر کاهیده، خراب و خزان به نظر می رسید. از آن جوانمردی بزبله که بهادرانه پدرش را از خانه رانده بود نام و نشانی نبود. اوضاع رحم‌آوری داشت، زیرا نوروز بهادرانه او را از خانه می راند. گم شو. پدر مثل کودک بیچاره و زاری میکرد. پسر جان، این کار را نکن، عیب است. همین تو عیب را میدانی؟ پدر را تله میداد پسر. پدر دستان او را میبوسید، پیش پایش افتاده میگفت کوش هم میل است ولی از خانه نراند. پدر سر تا پا غم و حسرت بود. از چهره او گویا غم و اندوه میروید.